Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Re tlo recapa Uthando Nestembu. Ke nyaka re bolele ka Baba Mseleku. Ke kwile a bolela gore he a bonko a re wa sepela o boela morago tlo tshwanela ke gore a ye sekolong a sa bolele selo. Bilo le ena o rile o tshwanetse gore a ye sekolong makhumalwana paro o sepela le Mpilo ka re o tshwanetse gore a mo ishe sekolong. Okay, and then Baba Mseleku a se re selo ka teng. Snare le yena o nyaka go boela morago o tshwanetse gore a boele morago a ka se šale le bona a bolela gore Snare ga a nyaka go sepela o tlhaganetse go ya go bonana le monna ga go nyaka go bonana le boyfriend ya gagwe a sa tlhaganela selo o tlhaganetse boyfriend be a tshwanetse gore a be le family. Snare wa tshwenya. Why always Snare a phela a tshwenya? Ka nako nngwe Snare ga a tshwenye, ka nako nngwe o nyaka go bona le kgole le family ya gagwe ka gobane always phele e le ngwana e leng gore yena wa tshwenya bana ba laso gore a ba tshwenye go tswella ditaba tša gore bo Lwantle ba na le di-girlfriend ka ntle tše e leng gore ke tše dintši ene gape Mmaqele o ba bolela gore Lwantle ga a sa theeletša ga a sa kwa jwale ke dipitša gore ge Baba Mseleku a re Snake yena ngwana e leng gore wa hlopha mo familying bo Lwantle bona o wa ya sa bolele ka bona gore le bona ba hlopha ka gobane Mmaqele o boletse gore Lwantle ga a sa kwešiša matšatši a dilo tše ntši ga mmotša gore Lwantle o sekewa Lwantle o no tšwela pele a dira ene re boleleng ka Mpumelelo o ne le basadi ba babedi di-girlfriend tša gago ke tše pedi o ne le bana le bona sorry go tšweletše taba gore ba bone a postile ka Saturday a na le kgarebe le lengwe le lemša so ke nyako tpitša gore ge Baba Mseleku bona ba tshwenye ba le ba bašimanyana ge e le gore ba jola ba ba le bana ka ntle mara Snake a ne le boyfriend wa tshwenya we Baba Mseleku a sa dule fatshe le ngwana ola le yena a mo tsentšha sekolo a ke gane o tlogela mebereko mara ngwana ge e le wa gago tshwanetse gore o mo lebelele gore ke eng se e leng gore a ka se kgona why bo Lwantle ba le yena Mpumelelo a boletse gore ba swantse gore ba phethe dilo tša badimo ba dire eng ba ba hlapiše ba dire eng Snare why le yena a sa dire le dilo tšeo ge e le gore mohlomong ke bothata bja dilo tša go swana le tšona tšela ya mmakatša gore why o ka re Snare ka gobane a gona le motho a ka mo emelelang o ka re ba phele ba re ke problem re a mmona dilo tša di dirang gore ga se tšona o ne le go bolela maaka in front of bona ba ba mmotse gore Snare o bolela maaka ga o bolele nnete mara jwale ka motswadi why bana ba le ba sa bolele bo wa me bana ba bo Mmaqele ba kore ba tšwa tseleng bo wa me maloba ke ga bolela gore a lwela founu kwa a di bolediwe dilo tšeo go no phela problem e le Snare ai man Snare le yena ga change lifestyle ya gagwe mara le bona le yena papa ga gagwe Snare o hloka support ya papa ga go gore a be le yena a mmontšhe tsela ke nagana gore mohlomongwe ga ka mfa support o tlo change mara ga ba ka no phela ba re wena ke wena motho morong wena a ukwe wena o ithate wena o rata ditšhila wena o alole dikobo wena o tlhatswe dibjana wena o rata bašimanyana wena o fa bašimanyana tšhelete a dule le yena fase a mmontšhe gore o seke wa fa bašimane tšhelete re dira so a gane a mo try why yena di-business tša gagwe tše a di agileng a se a re ge a feitše a dula a re no a ke sa tšwela pele ka business e ne le go feila mo e feilang gona mara o tsogile a tšwela pele ka yona le ka Snare a dire ka mokgwa a tsebe gore lena le e bona jwang ke kgopela le commenteng le boleleng gore lena le e bona jwang ntho e ke e bolelang ke tšona tšeo and thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Le ratu ke leo tada.